Duar Bagori la penso cheng thenta constituency along kating thura sai ke deng Japan Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen long ekesom State Minister Arudeng pen 30 bedded model hospital Humni Kangpu Town Committee kilik along BJP a party atum ongdong vote pen kachepahai Japan mai kangni Hanjang lang solong block level sports meet mesen pen ki pachun Kardom Karbi prime time along pen level urban cropi non beer tang tan pen arjek tha Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Pen Jalin Ponsi Duar Baguri la Pen Socheng Thenta constituency Hinia Phan Matijoni Pai Inkoira Hini Arni Mini Stadium Open Stage Indoor Stadium la Pen Gallery Hai Hui Kikim Kirang Pon Japan Lo Eke Som la Pen Duar Baguri ke Parlo Dei Huri along 30 bedded model hospital Sitame Minister Pijus Hajarika Rideng Pen Kangpu Pona Birta Phirang ke Pen Katni Sosa Hemalong Birta Nang Pale CEM Tuliram Rong Hang Pen Kaching Thurasai ke claim Ponjia Phan Long Eke Som la Pen Minister Pijus Hajarika Pen Dai Huri along 30 bedded model hospital Ingpu Ponda Dapi Silim Khowa Long Rada Bepi Padopon Labang Swama EM Kachirong Pipi Pen Kachiphan Pupon Amayalong State Minister Pijus Hajarika MLA Dr. Mansing Rongpi CEM Tuliram Rong Hang EM Atum Amar Singh Tisok Jagat Singh Ingti Pradip Rongpi Lun Singh Teron Horen Singh B Mongol Singh Timong Khon Singh Rongpi MAC Atum Richard Tokbi Dor Singh Rong Hang Prabhat Chandra Taro Lapen BJP State Vice President Longki Phangchua Tumche Tongdun Mailong Minister Pijus Hajarika Pen Lam Thike Jai Ponke Aprang ke dam tangan ke Karbi Anglong along Lasong Kaching Thur Thekpon Long Lelang Sitanon CEM Rong Hang ki Jalin Pen Karbi Anglong Kaching Thurdun Bomlo Pusira Rangno Lam The Jai Tekang CEM Pen Sitame Prabjin Pen Kachileng Atawar Kemesen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Claim Pon Poposi Lam Chak Pi Tekang Radamai Pi Padopon Dadapi Bali Juria Longta Minister Pijus Hajarika Rideng Pen 30 bedded model hospital ta Ingpu Pon Thupusi Purta Longdun Asilo Tuliram Rong Hang Nangoliai এই কামখিনি কৰিছিলে আৰু ঠিক 1.5 বছৰৰ পাছত শুভাৰম্ভণিৰ দিনাখনো মই আহিছোঁ তাৰপিছত আজি যে আমি এই দুৱাৰ বাগৰি আৰু সুচেং ঘেণ্টা সমষ্টিত 10 কোটি টকা দুটা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই ঘোষণাটো যিদিনাখন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিফুট কৰিছিল সেইদিনাখনো মই লগত উপস্থিত আছিলোঁ আজি দুখন এখন সুচেং ঘেণ্টাৰ বালিজুৰিত আৰু এখন আমাৰ দুৱাৰ বাগৰিত আমি মডেল হস্পিটেলৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছোঁ মানে এই কথাবিলাকে প্ৰমাণ কৰে যে প্ৰত্যেক ৰাস্তাৰ নহয় স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সৰ আধাৰশিলা নহয় হস্পিটেলৰ আধাৰশিলা ডিপুত আৰম্ভ হৈছে গতিকে ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে ইয়াৰ সুবিধা ৰাইজে লাভ কৰিব মই অত্যন্ত সুখী স্যাৰ কেইদিনমান আগতে নাৰ্ছবিলাক যে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে চেলাৰীৰ বিষয়ে এইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব চেলাৰীৰ বিষয়টো প্ৰটেষ্ট কৰা নাই তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান ডিমাণ্ড সেই গোটেইখিনি ডিমাণ্ড ফুলফিল কৰিব নোৱাৰি আমি কেইটামান ডিমাণ্ড হয়তো ফুলফিল কৰিব পাৰিম তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ সেই আলোচনাৰ মৰ্মে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি আন্দোলন আছে উঠাই লৈছে West Karbi Anglong Dongkamukam Stadium Holalong Matijoni Pha Inkoira Hini Arni Ada Porphai Troxia Pormalom Pen Kibangji Town Committee Kilik along BJP Party Atum Ongtonga Vote Pen Kilik along Kachepahai Japan Kachisik Pona Birta Katne Seperangke Dongkamukam Pen Birta Nangpali Town Committee Kilik Nangkireji Surihinira Kresir Cap Aningkan Argoi Chikloni Pioneer Cap Arni Puki Hot Pon Tangajong BJP Party Atum Pen Bangso Kilik along Ongdunga Vote Pen Kachepahai Pon Japan Kachisik Pona Mai Kangni Bangso Mai Long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang EM Atum Horen Singh Bay Mongol Singh Timok Rup Singh Teron ABC Prabhat Chandra Taro Lapen WKADC BJP Amai Phu Arun Terang Pen Ranglong BJP Party along Claim Sip Abang Phu Bang Piatum Chetongdun CEM Rong Hang Pen Mailong Lap Thike Jai Ponke Kibangji Town Committee Kilikalong BJP Penika Chetoidun Abang Phu Bang Piatum Ongdong Vote Pen Kilikalong Kachepahai Dun Et Japan Ke Claim Kidam Lapen Kachisik Nang Jepothak Than Pachini Ibu ngai berkono iya ngai kena
Nehru Yuwa Kendra Difo Tumpen Kapin Khat Atengsi Hanjalangso Youth Club Atum Chipatir Pipen Hanjalangso Pathok Klamalong Kidamtang Matijoni Pai Kriner Kep Arni Pen Nipai Inkoir Arni An Nithama Baha Block Level Sports Meet Kipaman Pona Birta Perangki Anan Terang Pen Kat Nisasa Hemalong Birta Nang Pale Hanjanglangso Youth Club Amai Pu Harsing Beben Kachipan Pupon Amayalong Arya Sanghua Tumakira Pen Sayang Denga Mukha Cheng Ponlo Kepatu Bonason lagi 100 meter ke kat pin sualong ke Chengsia nong Hinchong Club Pen Biswaje Das adun tuanong ini hang Club Pen Asim Bila Pen Ketom Ang Denga nong Shooting Star Club Pen Birlong Biatum Pen Si Chepalong Ponlo Discuss tu along ke Chengsia nong Uvikimi Youth Club Pen Harson Togbi adun tuanong Hanjanglangso Youth Club Pen Chatro Timong La Pen Ketom Anong Hanjanglangso Youth Club Pen Angtong Rong Paratum Pen Si Chepalong Ponlo Short put along ke Chengsia nong Poisa Ingti Youth Club Pen Rakesh Ingti adun tuanong Hanjalangso Youth Club Pen Angtong Rong Par Ketom Ang Denga nong Hanjalangso Youth Club Pen Sard Hanterang Lapen Pin Suatum Football ke patu along Header Youth Club Pen Rong Marjong Youth Club Atum Ang Bongsi Patu Ponlo Bangso ke patu bon along Header Youth Club Atum Goal 2-1 Pen Rong Marjon Youth Club Atum Aphan Paremlo Suarlo Volleyball ang dungidi ki patu ponalong Poisa Ingti Youth Club Atum 25-19 Lapen 25-21 Pen Nihang Archim Club Atum Aphan Paremlo Discuss tualong ki Chengsia nong Hanjanglangso Youth Club Pen Tahin Rong Parpi adun tuanong Cleared Up Youth Club Pen Reshna Tisopi Lapen ki Thomang Denga nong Ovikimi Youth Club Pen Kabon Mili Togbipi Discuss tualong ki Chengsia nong Hanjalangso Youth Club Pen Tahin Rong Parpi Dun tuanong Cleared Up Youth Club Pen Reshna Tisopi Lapen ki Thomang Denga nong Hanjalangso Youth Club Pen Rupli Bepi Suarlo 100 meter race along ki Chengsia nong Ovikimi Youth Club Pen Kabon Mili Togbipi adun tuanong Hinchong Club Pen Martina Teron Pi Lapen ki Thomang Denga nong Hinchong Club Pen Arnika Teron Pi Atum Chepalong Ponlo Lapen halapu javelin throw along ki Chengsia nong Cleared Up Youth Club Pen Reshna Tisopi adun tuanong Hanjalangso Youth Club Pen Tahin Rong Parpi Lapen ki Thomanong Ovikimi Youth Club Pen Kabon Mili Togbipi Atum Pen Si Chepalong Ponlo Labangso ang dungiti ke patu Arni Mate noi ke bajir pon amayalong Aluhiaman min Rajan Rongpi Negro Pratap Singh Rongphar Diliram Terang Lapen ke thege dingatum Chetong Donse nong pajir dunlo Nomalam so por aphan birtamo ing tamadiksinal Turkimi Academy Jifu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Upthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo pipo thalbir talong wangtholo.
Non hejong SBI Green Marathon pen register and run to make Guwahati greener pathipi and pen multipurpose complex Khanapara Guwahati along kipadupon along dilai penta bang trokatum chipate dun pen finisher medal kachipalong duna birta kati salong birta nakpali. Multipurpose complex Khanapara Guwahati along kipadupon marathon race kachipate dunjia tumaphan Dilai Sports Association Assistant Secretary Lawrence England nisit towar paklanglo. Bangso marathon race along kachipadi dunatum amen lake Harata Crow Hinchong Crow Sarim Timung Descent Ingti Susan Lake Thelapet Bitu Paul Labang Trokatum finisher medal chipalong dunlo. Labang Trok finisher medal kilang dunatum Nangkeliji Suri Nira Crescer Cap Anikan Arkoi Chikloni Pai Trok Arni Kolkata along kipadupon thuji marathon race along chipati dun long puputa chinidun. Number 15 Mahamaya Constituency Dokmuka Town Committee ki Parluang Kang Non hejong Karbi ang long Tonamas Council iam lun sing teron pen street light ki pipona sai kedeng birda pherang ki pen birda nang pali Kidamtang matijoni phai sirkep arni number 15 Mahamaya Constituency ki Parluang Kang iam lun sing teron pen ongdung ka chingthora sayamo ki claim ponjia phan pen anadim long ikisom pon padu labang solong ikisom pon amaya long Dokmuka Town Committee ki Parluang Kang Prabjin pen street light chitami pipon pupu ongdung ka chetong dun arat angnu lam thi ka chichak ateng non hejong street light ki pipona birta riptun long Dokmuka Town ki man arni pen to me an arni antala street light la dagwan lipinang teneng 2015 non December chiklo Karbi Autonomous Council IM ilito Mahamaya pen kachitoidun akehai dun sing teron alang ihin pen la Dokmuka Town along street light kewan kipen la Dokmuka Town ng patithang ng patudang labang sojok dito sa milang sublong mondong committee Dokmuka Town mondong committee la pen kadto kabi arad kunta alang lifan churupar piglo la pen ning sang piglo la selang lifan sondak thakam claim nang kejapon thegapot alang lifan churupar lo la pen kadto kabi arad tumta alang lilong ning sivet pen ke dodun si anso se kaching tour asaya mo long kachipadug dun ye fansi kadto kabi ta didi chitodum pen birta bang kilapan skang ton paniklo dumit thakmi kurang